Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u ovu epizodu. Danas ću vam da pokažem moj francuski tim i da odigramo jednu utakmicu sa njim. Kao prvo tu imamo Rufera, platio sam ga 3000, jako jeftin i dobar. Zatim Matiju, malo više vrijedi, ali isto dobar, 15.000 coinsa sam uložio za Makebit, jako još kuplji za buy now. Zatim ide Zuma, koji isto nije loš, 4000 sam ga platio. I ide Kliši ja sam za 5000 platio. Ima Sanja za 6,5. Zatim idemo na sredinu, malo lošiji Rabiot, 2500. To mi samo čemu gozu zato što nemam ja veći coins da kupim bolje. Zatim vamo ide Imbula, njega sam platio za 2200 coinsa. Zatim ide Matuidi ja sam platio za 10.000. I evo možete da vidite njegove dobrost. Zatim idemo na napad. Najlošiji napadač RM Alessandri, ali zato brzo pace, 3200 sam ga platio. 91 pace, big foot 4200, skill moves 4200. On treba da košta 10.000. Idemo dalje. Zatim Nasri za LM 7.500. Njemu samo valja brzina i big foot 40, skill moves 40. On treba da košta 15.000. Idemo dalje. I Lacazette. Ovaj igrač je stvarno me iznenadio. 13.250 i ima pace 88, shooting 85, dribbling 85, ja ne vjerujem, stvarno je dobar. 40 big foot, 40 skill moves i jako mi je dobar napad. I eto, ajmo da odigramo jednu utakmicu. Već je ovo 3 minute objavljujem, tako da ajmo. Igrat ćemo na profesional. Da, igrat ćemo na profesional. Druga utakmica. Close. Samo imam i klupu, dobro, a tu sam stavio igrače iz one bivše Jugoslavije, što sam vam govorio. Idemo sad. Play match. Imam sada 2 tima u na mom telefonu, na mom profilu 2 tima, ali bolje ovaj. Zatim čekamo dok nas čita. I evo ga, pogledajte samo Lacazette. Opa, ode on. Zašto nisam uzeo Benzemu? Benzema je skuplji, ali je sporiji. Ima lošiji šut od ovoga Lacazette. Ja ovako gledam šta je ovo. Ima lošije zvijezdice, one big foot i tako mi se čini. Znači, samo da ja mogu sad poduzeti loptu. Ajde. To je to. Nasri. Ode Nasri. Idemo. Trči, bravo. Ode Nasri. Joj. Ufati tu Imbula, bravo. Ne, nije bravo. Nije nikad bravo kad ne uzmeš. Ide 95. A ne može. Kako? Ali samo nije bitan. Znači, najbitniji je pace. Koji će tu dat gol? Ko je ovo šutno? Ko je ovo šutno? Nisam ni vidio. Nije laka. Ej, to je, brate, ovaj. Kako se zove? Joj. Ne. Matiju, brate. Matiju, zamislite. Kliši. Opa. Ovo je igrač jedan koji me iznenadio. Zato sam ga i kupio. Vidio sam bolji, ali Kliši je stvarno dobar. Imbula. Ne. Ali dobro. Idemo sad Lacazette. Lacazette. Zamislite, Lacazette. Idemo to lahko. Nemoguće. Rabiot. Ovaj Rabiot je dobar, brate. Šta nije dobar? Znate kako? Kakav gol. To je taj Lacazette.
Vidi se da je pravi Lacazette. Znači, nije onaj Benzema. O Benzema ovo ne bi zabio. Mislim, ja volim Benzemu, više ga volim od Lacazetta. Ali meni se čini da nije to. Da ima nešto Benzema bolje. Zato toliko vrijedi. Oko 50.000. Ne znam šta je, ali eto. Idemo. Napišite dole komentar koji je bolji. Inako nema komentara nikako. Ali ako želite pitanja i odgovore, napišite dole komentar pitanja i ja ću da odgovaram. Inače, zašto nije bilo dva klipa, to vam nisam rekao u Jugoslaviji što sam snimao. Nije bilo 2 dana zato što nisam imao vremena, zato što sam bio umoran, legao, ne mogu zaspat, nisam mogu zaspat oko 4. I onda sam zaspao i onda sam sve bio umorniji i onda sam išao u bingo i onda sam zaspao, a drugi dan sam išao na bazene. Eto, ide to. Ode. Ej, mora sigurno, Lacazette 2:0. Zato sam ga i kupio, znam da će biti dobro. Ko je ovo, Kjeta? Lacazette. Matuidi. Ovaj Matuidi je dobar samo što znam da pošalje loptu. Ne. Ko je? Nije poslije. Lacazette. A da, je offside. Kako si otišao offside? Jel? Dobro, evo oni ispucavaju. Idi uzmi tu Nasri do Lacazette. Ne. Rabiot, uzmi tu loptu. Ti si zato suđen. Ali brate, samo kriv. Bravo, ko je ovo? Svaka mu čovjek. Ja mislim da je Sanja. Sanga je li ti Sanja? Evo, ja zovem ga Sanja zato što se tako. Matiju, bravo. I to još uzmi loptu, nije onako. Ne. Nisam ovdje. Ajde uzmem loptu. Ajde još jedan gol. Znači li još jedan Lacazetteov gol. Igramo profesionalno. Idemo sad. Ajmo sad stvarno gol. Vidi ovo, stvarno sam dao gol. Lacazette hat-trick. 85. minuta igru. Koja je već? Kako sam samo se probio s Lacazette. Mislim, Benzema je sporiji, ali nije loš. 84. minuta u igri, ja fakat ne vjerujem. Super smo si... Ne, kliši, bravo. Zato volim te bekove što su brzi. To je taj Lacazette. Pogledajte, da je još ostalo još malo minuta produžetka, dao bi još jedan gol. Zato što nije ni jedan omašio. Kakav je to fines od igrača. Ok, malo duže snimamo, kako ovako brzo proleti vrijeme. To bi bilo to što se tiče još jedne epizode, snimam evo 11 minuta, 10 koliko je. I ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u drugom. Ćao!